Merry Christmas. Thigonku yaku ithiritwe ikari atia inguku watogeni kirinteto chieto narua iri tariki 25 mweri ni jwa Disemba mwaka ni jwa 2024 amona ntetu iria nkureterete ni Amero gukungwira thigonku na njira mwanya bamwe bagikinya kiri nyomba cha ikenero na bangi kanisene Akenya gutariria kwaga mbeca thigonkune iji ni gwitia kwa garama ya uturo ringi bakenerete kutharimwa na tukenke Totigi Daniel Muthiani Sniper goteria mathiko jawe jara batere kuthithika Jumae je bakenda Moses Lenchoro agwatwa ni kubaikiria imakania Mubango jwa CBC kwangaratania untwire bwantano chianthaka o mwaka nyuma ya kweberwa wa kirasi kia binana na kureta GSS Nekiri Makarika 2024. Mwana nireto mathithio ni Maureen Kirimi na ningeto Maureen Kinya na nteto chetu chikambiriria thaiji. Amero ni bakungwirite thigonku ya mwaka jojo na njira mwanya. Ni baikinyete kiri nyomba cha ikenero na bangi kanisene gukenera guchiarwa kwa gakenke Jesu bakiaririria untubobo ni batariritie uria mwaka joithirito juri na maitia na menama Muthuri Muriuki na Chionkuruki. Thiguru ni onthe antu bara betaga ncha cha witike bwa Kristo ibitha bwa kungura tariki 25 mweri wa 12 ntuku ya Jesu Kristo guchiarwa pamoti kububu beginya kanisene kugumya na kuwathaya Murungu Wana bangi nabo benyomba cha ikenero kinyamba ketho bakikungura ntuku iji na kanisa ingi nacio bagiukira rukirirwa ntuku iji baketho bekinya kanisene ona kinyabo bagikungura guchiaro kwa mwono kia Yesu Kristo na mono morto jwa ntuku iji inkuwish antu bonde Merry Christmas na bena gitari raja na mono antu babati kwerwa thigonku ti urevi kana kuria mono kana wikira ngui njero ikwithira muntu accept Kristo chalindene nkoro yawe na nwe watoma mesheja karebwega muntu accept Christ in our hearts that he has been born for us all na kairingu itakia Kristo beto na kama mtu onde ethene gitari rega na mono I wish the youth kana babange bonde mtu onde bagashini bovu no revi kana mantu yateagiri muntu Kristo atete ko ete gutuma batu turantu babega tantu bamantu yateagiri. So I wish all of you Merry Christmas na nandi ntumiria mwanya kira ntu bonde nkebwiraga aciari bumenyere ana benu mono ende ya Christmas ana no bapotoke na tariuba ingite skuru oba menyerwe ikenda skuru echokwa bakomba kwithirwa bethiria ora baumire skuru na bamenyerwe na bagweta usethera guntukure na into chumba ko bathukangia nikenda bakomba kwithwa babega na another health message is that anto bamenyere mono thigonku imeizi bakira thigonku wimenyere nikenda mtu akarege ntukwimba kumuthukia umenyere mbugite nyingi nikenda thigonku bumba kuria bwega
Muthuri Muriuki, Wuru TV, kuma Mutirijo Kangangi, gikwendera thigũkũ njega. Nĩ wega Muthuri Muriuki agwa nagwe ũkũngũĩrĩte thigũkũ yaku atĩa kanisene nĩ kĩrĩ nyomba cia ikenero haranĩria nao nĩ gũkũrũkĩra namba SMS 40188 na kinya kĩrĩ mũtandao wetu wa Facebook na nkethirwa nkithoma ũrĩa ũgũwĩthĩrĩtwe ũgĩkũngũĩra Christmas yaku. Tũgĩtegerera rũgono rũngĩ Akenya mũciĩ mũnene jwa Nairobi nĩ batarĩrĩtie kũma kwa ũtũro nĩ ũntũ mwaka jojo batiumbĩte gũkũngũĩra thigũkũ jawĩthire. Baingi nĩ baremi gwikinya maturene kumania na kwaga ngarama na arĩa kinya biashara nyingĩ itindĩte chingi nabo mandereba na ene matatu nĩ bonanĩte kũrega kũng'anĩrwa kwao nĩ kwaga agendi. Anthony Kathenya na Chotariria. Barabara jamu ja Nairobi. Akenya baingi bakiumagire gũkũngũĩra mambura ma thigũkũ mwaka ũyũ wa 2024. Biashara nyingi ya mji wa Nairobi muthenya omde itindite jempinge aitha kirende barini ba barabarani omdela lentuku nene ni akigundi kinene kebo. Biashara Nairobi nkuona isawa aituko itangoge na amani na biashara nishikite obubwega ontontu kusherekea guciaro kwa Yesu Kristo tawe munokia wetu. Kulingana na Kenya baingi barabara ni jamu jujwa Nairobi thigũkũ mwaka ũyũ tia keno kinene bobo kileta wano agibwa mbesa bulabulete tone alimbo ya mutulile onto bulabo tumite baingi bago kongera thigũkũ mwaka ũyũ amujwa Nairobi. Watu sahi watu wengi hawaenda nyumbani. Watu wale wameenda nyumbani ni wachache. Na tunaweza juu ukiwauliza sana wanasema maisha ni gumu. Juu wanasema serikali imekalia nini, taxes za nini, usuru nini iko juu. Mwaka yo Christmas kia mwaka yo kitebu yura ya kia mwaka mudhiru nonto wa withira interview nte video mno na tugiromba president yetu akaomba oto na meria no manto athongoma manto abumno onde Nairobi lakini nya kulingana na urangu iko na umucie kuringiro thimo manto ya tebui nonto wa kuithira thayu chumbure urumno. Kilinganisha last year biashara irinde muno last year kwa yango lakini thai kulingana na uchumi bobweku biashara irinde kabisa tote compare na last year na miaka yengi nyuma ikwethirite kuona ngoge nyingi lakini thai amwe noguo kagita gaka etithia ba matatu amujwa Nairobi muno ile kwelekera Meru baluga thigũkũ mwaka ũyũ nĩ ndoku na Kenya baingi batathimeje onto bala bakuga bulete tone alimbome ya mutolile. Sai tumeona hata kuanzia asubuhi tulikuwa tunatarajia watu 24 25 tulikuwa tunatarajia watu wengi lakini kuanzia 23 24 25 hakuna watu. Naweza angalia mambo ya mwananchi wa kawaida. Juu Nairobi mwananchi wa kawaida ndio Nairobi mwananchi wa kawaida ndio wako watu wengi. The reason ya anto mateko na maana nini manari sabu ile kwendra nonto anto wengi ba Kenya anto kotena ambia simple kotena mbesa na anto wengi atakuwa na haja weta Christmas mpaka watu kabari ona Nairobi bashereke nao nonto kwena maidha kwena maingiri ile na mtu nako atakuwa afford konga nao economic nyite na matatu fuel ere hai kidogo na nyado te kuira monore mtu akore angirizere na mamero wera samejari te kore achiri ingiri na chiringi 800 olewa kuma mji munene Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Biashara mucine jwa Maua Igembe South ni cionekanite kuingwa na ingi kurugurwa kariba kigeria gwichwira bisi mbere ya chukuru irugurwa Januari. Ugendi ni bwonekanite kurunga mama ndereba bakimeneria thirikari ni ontu kwa gwitia kwa garama ya uturo. Marion Karugi na Chekinya. Ire ntuku ya ukungwira mambura ya thiungu ya uciaro komonokia taunini ya Maua, biashara kathomba ni cionekanite ucokwa mwari na inyingi ene betite na mbere kubangaisha bona biocokia na skuru.
kuringana na barantri manite nabo bari wa thionko ya mwaka juu ningi ya mwanya antu batena mbecha kuringana na ora uchumi bwa nthiguru bwititie yani unganinyo kuona wengwa yani duka hizi onde siingi sio gwira utembe pesa hakuna pesa sio watu wote wamefuka kazi zao wameenda kusherekea wengine wamesota barata viongo tukwenda kuwekera watu baada ya ngari na kuna wote baada mandara beto betetie ngari na bonda boboya na tafadhali uwetete pikipiki olabi kano kama tanto exercise kano wekera anto banje ngari na babote baterete ongereza kumarokere wanda baloni lakini wale biashara yangu ne kuyora anto inama to kura baloni no go nganga na tua maisha ingia tulikuona digongone ano tukwenda poka tu isirare kutire ande mawaja tunambia kala kwendia ngakunikira akachiora kokembura ndo tukwiro litiga tendeti nyari kumarugo yende mungeta o digo na rendi ai kona ne rai go dina besa na ndo mbwa mkono kabona kona nyavi akore bakiromba antu kuimenyera mamburene ya na kurikana Januari ni masoka ya skuru hebu ngalame maisha ya ite tafadhali kumenyera ni pesa kenda na benu mambo wewe abaita skuru Januari bokono skuru ile itirie ogao tumiración de kuyo soka kurera nyumene ayo me kuiburia arende ukiria leo itiala teno tukenya itu potire rende rembe to asirekia na tukenda tutina bya kiondo bya skuru kwa hivyo asiari ndio kwa makini sana na kumenyera ana benu ni Christmas atiende kura weka onya kimo wenye kimwe ati rware ndikuenda na mayo mno komea amero aba inge batu tu njenzi mono njenzi yawo ni menyezi kunya ikombe bitano alwa ino kendo kinganywa 10 ende kendo kirambo mbakoroba njenzi kendo kirambo mbakoroba njenzi baadere kuna birori ya ukada wote yangu ku tware ote mana kwa yangu nali mbodi ore ya were ambodi ya ku awetire wa nero kabisa gendo ni kwamite na ngari nyingi kuoneka ipark stage mandereba bakionania kunyarani wasia customer twari kumarugere tete ngari mo na oge mnyama wasaki ngaye sana lakini ngari mo yetete u na mwanga ndaindi ni ndai ere mete kuyura antu barete kwana nyata unyongo te antu batokea rwari bro lelio kona siondo timu tukinyo moto kwa untu kwedio ku kinya antu bara toka mataba ne kamesera ne bara ano teri kida mundu aleta kinya kwa musi atomba kona biase kula mitwele ngare yongo ile seta mato na antu bara kera weta ende bandu ya turi aretie kumarutu aro tonye tene ai raisi mato ya dokere pio nyoto pato toke tota banyangare mauta yeiteria petrol yeiteria bia korea bia itia motu toreto tokero imana yele yo tware ya sabate na wanu vote punto agara moikura ande ya imando akoriaria batore ouru are kwa bui nke reportera Weru TV kumembe bitawa Marion Karugi wa Kenywa kiri rutere rwa Facebook Ronald Stanley ariuga uni ntindite kuria thigonku aja gwakwa na achore bakwa au gwere wethiritwe ugikungwira thigonku yaku ata kiri mutandao wetu wa Facebook Weru TV amwe na kinya namba yetu ya SMS 40188 tugitegera rugono rungi nja ya mututigi Daniel Sniper netiritie mathiko jawe kaire jarabatere kuthithika Jumaije mwanka kagita gati kumenyeka akiaririria untu bobo achiari Sniper barenda musiasa na kinyamo biashara Moses Lenchoro gwikirwa mpene ni unto ni akubatumira imakania ati bakathi kwa mbere bathika mwana wao ngina wa Sniper kanjira ugite Lenchoro ari na taito ya munda jwao na ni abatere gutaririria na aria amiritire ni unto batamwenderia munda Lenchoro ni areganite na nteto eu na kuga ni ithe wa Sniper wa mwenderie munda na rina taito kiwatho Marion Karugi na Chiomkuruki. Tutaonana baadaye.
wendira Ameru beterete kunokwa kwa bloga ya mitandao Bernard Muthia kana sniper ntuko ya njuma tariki 27 ura woroero na njira ya nyumo oringi familia ya Mutoti sniper neterete mathiko bakienda Moses Lichoro mubiashara wa Mirano ura wandikite sniper kirwa mpene itomi barua na makiti ya siari sniper na kubera bakathi kwa mbere ya batathika mwana wa sniper na kingi barua na remete na title deed ya munda juo juramba kwa jokite na murango yo nyuma na Lichoro ka kuingaina wa sniper na kumuria airie munda jo. Mimi nimetishiwa nikaambiwa niweke ofensi ya shamba kwa sababu tunaomba kama familia ashikwe ndio aseme ile shamba amenyakua na njia gani, maana hakuna kitu ambaye hakina njia. Batu twatangazire matiko yato huwa matiko ya sniper tuamuru tariki 27 mwezi wa Disemba tu ya family, lakini tuendelee tuona mipango bora kwa family kwa njiri ringi kuona direct ntwachoro nejire na nowe oria na taito family na remere neo na gikiri na mwari onyuma yati cia mama maisha na mzee abera bakati kwa mbere batika sniper na abera ibairie munda ibaume munda ene juu batu tu family tuona nendi non tu direct the real tutiumba kuendelea na madhiko tukira watu katika mama na mzee mbere tutika muthiani to wakati romi madhiko tu family na ituringite ripoti tayari twine ombi twina ombi ya tayari na twaringa ripoti lakini tika turomba ushughulikirwa nontu muntu tutiraigwa kinya kwethira witwa no aurua kiuria nontu bakwiya kumakia family kwa hivyo tu family to wakati romi nteto iki dogo ne yambari yetu na ringire abwe wikwa mweri jwe kandatu na twenda at least tukithika mwana wetu twithira twikuona nyaki eke kotini so twamwa tu family katwambe tushughulikire threat imbere tutiumba kuthikanilia mwekuru na mama na mzee mbere tuthika sniper enda twithira at least taitwe munde rio chokwinto achoro ontu eneo na jukirie at least tu family twithire tukimenya tukatika mtu imunde ene jwetu timunde ene jwaita so ba twere atuibiru ontu buitu biru twakwasika nkorone muno na turibwa nkoro cietu cianwa no tutayari ba tu atukurire sniper lakini no gubitu kuro tukongelwa kiriro kingi keina nethe sniper tubatige mbere sniper tariki 25 ntukwe thiongo na batu nya tuteruete thiongo no twaturabangite ntukweto ni ntukwe kuthika sniper tariki 27 na no gugwa tariki 27 tutemuthika ogolokira mato ira tupitiete muntu na watu no twakara watu tukona thire misi yetu tuwe twasoro narege kuthitire ni mama na mse kuboni hapa sunenya guti kana tutona kuthika sniper twamuthika na kila na ntukira kionde oyete kya kankumurombo riu na acokite ite mse na nyuma ya kwarania na thimu Lichoro na akanite kumakia familia sniper na kuwa we munda nikaenderwe ni the wa sniper na taito yawe ajokite na njira ya uma oni mundu oyo na taito na kuma miaka ntu kora nyunde kwa ote mte aba kwa polisi na muntu kinyomwe mte aba na muntu kinyomwe kwa ndori mte aba na muntu kinyomwe kinya kwa kono bamwelea oni mundu kwa ndori kora ote mundu na wani owango na obera auko sukuma family uno ntwa mundu yakwa mundu yo kwa seringana na kapitulale mundu ko yo na mwana kapitulale yo ko kuyi na ntare ko tobe mundu tobe mondige tonga ndala ke tonga ne tere kapitulale mundu yo akwa ne roba choke ro twire kingi ni bameneretie talera ngavana Kawira Mwangaza wika ntuko yawe ya kwariria Meru otarikira mathiko ya sniper ya rabanganwa ngachokerie Kawira nkatho muno ngavana Meru na ruete tariki 27 akethe na press Meru County yantu baba ritingo yonte tu mwana kanya kau na tumutira kanya kau abuithie no ntu kuona na masindano muno na mathiko sniper no tariki 13 tukubanga mathiko nwana ararire press yewe na tu utira no atiria kingi ni bakuria thirikari wika ya mbare sniper kwe nikienda reitwa na mbui mbere ya bamunokia tukuromba kinya thirikari ya mbari yetu kukeja kuumbikana thirikari to mweri jwe tandatu twithira twikuona ati mbere tuthika mwana u na bara baingi batu bekirwe kesi indi no ntubwa report atu wate tukumaye thirikari nene ka kwenda hakikishira ntu bara bonte bekirwe kesi bakabuito bara bonte bana kesi kotini
na bara baka watwa wete muntu bobwari ngi weta mawa muntu netere free weta mawa no tudrika ine rungamete kudetera muntu ro ontero aka watu no tunimenyete umana bwari. Nkiripotera Wero TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kenywa. Mwaka jojo ntano chiandhakani chionekanite kwethirwa chigitira nyuma ya kweja kwa CBC na nkuruki kwethirwa kugitezanirwa kwa 844 aria kwethirite gutina kirasi kia binana nande ana baba bakethirwa bagita mwanka grade 9 onto bwa kweja kwa junior secondary. Dennis Mugendi na Makarika 2024. Kuma mweri na jua 10 gwita mweri na jua 12 ta June December Meru kuma thusi mwankanto nyiri nibetherwa bagitanithia ana bao batwiji bamwe na njira gintwire taruru tano rwa Kimeru na bangi rutano rwa Gisonku taruba baingi baijita rwa sibitari kana rwa gikanisa Gitene riu nirio ana baba ingi batwiji bethero bakurikia kithomo kiao kia primary na mono kungania mianke ya kugimaru na gutwika muthaka kana ntomurume umujuru. Hallelujah. Mumeru wethero wake kumatane atanawa atatana no nto kuita nyeme mwere ka atanawa kenda kura mwana akinyeti miaka atanawa mwaka ro kijie miaka 10 nipo nzuke yakari miaka 12 ido to atana mwana okinyete kenda kinya irasi bila tutaishi irasi ende atanawa batu to atanawa kwetu na miaka 14 lakini waiteke ya ita mwaka kinya mwaka 12 ba utanwa ende to atanawa mwana okiyete mwaka kizomo deto utana batu nzuke to libeta ndio libeta rata ene are ampere ne wa utana mwana atetana ta dhidi for standard to ya mwanga to kinde mwanga ete secondary ro bwiro utanwa na arwa tore mwanzani ora to kuona kama nto itakibadilika ende na bono nto tebo nto bote Kimeru kwa sababu mwana ata atano no nto bakwenda uthaka atano na itanzuke o kwiro atano ne ro kinyeretie nikenda atano itene rekuo na muchiari o ari bata na mwana amwira thoma wakinyeja kwerekerio kia standard wetete form 1 ngautano mwana atanawa ndio uria igita rigwita mantu nijetite ya gisinsagia ni are naku igite niriri gutakwo jiro ntano inyingi ta uria kwithera gukari bone nyume ya mutaratara jwa kithomo ndiguru ni akinya gusensia are jo mwere juretetwe na ritwa bakuthoma primary mwanka grade 6 nao bakaunuke na gwita iri gwitwa junior secondary Antone ana batwijiti okurikia grade 6 bakirikana batakura batanwa tigorire bakarikia grade 9 takio kithomo kia junior secondary. Yala yata mwalimu ana ba grade 6 it is not yet. Na borobo encourage ni atre ana ba grade 6 to aterani mwanka bakinya grade 9 bakinya grade 9 au nio baketha bakitransit to senior secondary schools na au nio baketha wonko bekumenya ni ari kubomba side iri kubani weta so tafadhali acha tu transit wakifika grade 9 Arieto mbeto Patrick Mutembe aka Sabsabu onde samani watani bonde ndene oguma tonjere mwangathu ngwanda kumenyithia atani bau bangi weta mutania ya gwethira etana mwana ongere 60 kwa tueka kore mutania ga ya gwethira etana mwana ongere 60 twe nde samani kama yokere yetaria na ntuke yo na ntuke nayo embe gwethira emo yokeri etaria ngwanda kwera aciari atire
wete muciari ya kullo etana mwana on grade 6 no ntwa twetirite thai twithomethi mwana ora genda omba witethia untu bwitite na mbe na kwarirwa maturene na gugatwika kuri bo bagwitikiria na bao batanwa na bangi bakathingata mubango jo thirikari no kwena curriculum kana ero no kwiya kwa ithomo bili kwa thai CBC ikwambiria itukwenda encourage aciari beto mwana no ntukuria na baba ingi bakuthuka bakwira kunya thande primary ngata CBC ya kurasi ne keke iguo inkwenda utanwa aciari twitanenia na bende ba friend no ntibaba ingi ndibarite abo bakambire kuwa batu karotano kamana achura imborenda kana ka miaka minini muno miaka 10 kakiwa karotano kabachurete mukuciari ambira kabaka tanwe Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru. Narwa turikuria withiritwo gikungwira ta thigunku yaku na kinya no ugwe urendenda kwithirwa ukimukungwirira kagitene gaka ka thigunku no we ukwenda kuwish Merry Christmas ntuku ya Narwa 40188 na kinya kire mutandao jwetu jwa Facebook ugeta kuraja nsokerete na nteto nkuruki Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumi ukwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cia mathiko kiri Kameme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM Kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana uringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro on tuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Wow, nduga wao nonto ndetaga mwaka juta kuthira na utigwa murungu bara mona ba utwi na tumenyerete na tukaritie amona changamoto chetu chionde teje thigunku ingi 2024 na katika teneka makanisa yetu jonde ja Kerith Church of Kenya Kambake Christian Center Amirako in the Village na barabo on the magana jantu jantonga iria na tutonga iria nabo inkuja kiriba ubu bwinde araburi kabwendera thigunku injega thigunku iri na kitharimo kia Murungu na nkauga tukorirwe ni gintu kimwe jama ingi antu baruja igitara thigunku nuntu atagurwa ngu anga ntagitirwa uju lakini twina ke watu nda tumba gukenera kwina nguo kana gutena nguo kona bya kora gutena bya korea nkonira nyingi antu baba ingi bataba kauna nyamyanka ukigwa bamo baranyure nchobi ba kurukithia bange betakire bagweta happy ba mekurukithia bange ba chendolge ke mantria maingi ba kurukithia tukiamberia mwaka jo mweru ukethwa kura antu baba ingi muno bakwambiria mwaka na kiriro twiromba tukuga 2024 muntu wonde kuwa sauti yakwa thigonko tenguo thigonko te mantria jo ndema thigonko ni ucharo kwa Yesu Kristo so inkoromba nkiwa nkauga tume mathone tujete kuma ke mantu jara tekarikite kana jara tekarikite tuge thigonko 2024 turenda gukungwira abari njega kana nkuma njega ya guchero kwa Yesu Kristo on my own behalf na antu barabonda ntongeretie I wish bwindema araburi thigonko njega iri na kitharimo kia Murungu and then ingwana kuga 2025 nontu nikiroria Murungu roretaga gucokanirua you'll be surprised kirundu ambira mbwire 2025 ithurwanire